Mizoram Premier League chhulchhuak PCL Dinpuia season ngana Indian Super League khel tur chu MPL Club Bethlehem Vengthlang atanga ming cherani kanti to ka Dinpuia hian ISL boya wangin training po kan nei luk theilowa tuna chuan kar thumvel training po kan nei vele to ma se hei hi kero chu in hliam kan ni awangin aboi thlakop mai ti in asoya Dinpuia hian sai chun zomin ka kere ka hliam kan neya za ani lo chuan ma ni lam hi film khur a ol khop mai ti na soi chinga veng tan polo khel to Dinpuia hian kumsang ni somni pakhat khan Aizol FC tangin jamset pura zoma season thum a khel nuwa season masakat chenain apana player poimo zinga mi ani tun season a base na sang tak nen a clear line ISL boya hliam wangin ama bak ka hi player tam takin buainan tok Chennai na hian Dinpuia baka laldin lian ren thlei lalrin lian namte terinate omin mizo player call to than number te zinga mi anni Indian Super League ka tonriat nei to Dinpuia hi hliam dam vat ni in player thangin inlan le vat seti in du sakna kan hlan ani mizo tlarpa player zinga ngailen lo berte zinga mi chu Jerry Moi Ming thanga ani season rukma talo khelto na Odisha FC chua sanin Kolkata football ro poina tem turin East Bengal zone chan mari tlangwal Jerry Moi Ming thanga hian DSK Sivaji na tanga professional zin kong zo chanin Notice United le Jamshedpur FC tan ISL lo